sibingelele kuseni kuyisabatha sithi sabatha lisekhona ithemba akapheli ngawe hlala ebukhoneni bakhe asixolise lapho masibingelele kuseni kuyisabatha sithi imini yesabatha mayibenhle kwabagcwele Thabo kaSambutho bingelelayo uhlelo sikhumbule ekuphakameni kuseni kuyisabatha sikhona kwinanda 88.4 FM phezulu eintabeni zasengqoqube nanda la sibambe khona angihambi ke ngedwa njengenjwayelo ngihamba naye umfundisi JS Mhlongo esihlale sinaye namhlanje sigijima phezulu esihloko sithi izithelo zokukholwa kuningi ke sokwesithi ukucaphuna kona sidlule kona sithi kuyibheka sibongeke kodwa kumdali osigcinile njengoba sashilo sathi umdali mayivumile sohlangana nangesabatha ezayo nangempela nakho siyabona umdali uvumile selifikile isabatha sahlangana njengoba sasicelile sibonge nakuwe emlaleli ekhaya lapho silalela khona nokudela kwakho ubuthongo nje uvuke ekseni uthi uzolalela sithembeka amaNazaretha sesivukile ekseni sakwazi ukuthi siye esiguqweni isikhathi ke manje sithi 4:20 siyaliqala kuhlelo manje sibingelele mfundisi ake sibingelele ke kundawo zonke la kufinyela khona lo msakazo waseNanda phezulu kwentaba ingqaqube ngesibingelele sithi imini yesabatha ibenhle kubo bonke abangcwele amen namhlanje siyabheka la mfundisi sibheka ukukholwa ukuthi ukukholwa kuyini sesifikile eNazaretha uShembu silandile indawo ngendawo la silande khona sithi mase sifikile ke sifike senze kona endokhu uShembe asilandele khona noma sifike senze okunye sifika la sesibona ezinye izinto sesifike siyashuna senzani sesiveza ama talent ethu manga ukuthi bengumaskande sengifuna ukushutheka nala esontweni manga ukuthi imbonge emhlabeni sengibuye ngifuna ukuthatha izibongo ekade ngibonga ngaze emhlabeni ngibuye ngiyilethe ngiyisebenzise la esontweni umahle wona ama talent kodwa kufanele sibheke ukuthi phela abusisekile yini ngoba la kwenza izinto ezinesibusiso ngoba uShembe siyazi ukuthi ufike ngesikhathi abantu benamagama amambi hayi lo mtsizwa ngiyalibona lelo mtsizwa wasekhaya nje uthi uzelwe unikezwe inkinga nje yegama abathi uShembe hayi ngeke lengane inkinga nje yileli gama shintsha igama kusukela namhlanje wena useyena usibanibani ususibanibani akunikeza igama ngoba kuthiwa igama liyamlandela umuntu yebo kunjalo siyakhumbula kwa noma lingakwenzeke kuleli bali insizwe kuthiwa hayi agcina iphindele into enzayo ngoba manje iyayiloko ikhumbula ithi hey mina ngiseyinsizwa ngiseyimina ngakithi mangithi ngeke lishone lingashoni ukhumbule sogweni lo muntu khumbule sogweni manje nawe umsazofika nezinto zesihogo la ulokubhizi nazo uzogcina uma uqhatha inkunzi ibongo uzofika nazo ezokuqhatha inkunzi kodwa ukhumbula ukuthi inkunzi oyiqhatha ngifuna ukukhuluma kuleyo nto kakhulu nje mhlambe mungenze inkunzi okuyiqhatha kwakwezesibaya ezeyibaya ezihlukene azikho inkunzi ezibongelwa ngenye zisegcekeni esibayeni esisodwa ngakho ke nje njengoba ukhulume ngamathalente imbongi mayibongela la zibongela amakhosi kofuna zazi ayibongela inkunzi zibongela abantu basezulwini ngomsebenzi wasezulwini ayikho impi indlela obongela ngayo izoveza lento engizoyifunda la ukuthi wena akuyona yakho lengane oyibelethe ngoba uma uthi ayihlukaniswe ukhombisa ngizofunda indaba yokuhlana bakaSolomon iyona ezokhombisa ukuthi ngampela ke bayiqaphele imbongi ukuthi njengoba kuthiwa njengamanje sesikhathini senkokhelo uma wena eyinkunzini eyikhona kuma faction ngama-faction sokufika ukuthi uNkulunkulu manje usehlele entabeni utheka bani lengane uyobuyela kanjani uma kunenhlamba
owayithuka ngesikhathi ubongela yaqondana nomunye wefaction ngoba ifaction akuyona impelelo nento ezogcina kuyiyona into ezogcina kuyiyona uNkulunkulu uzogcinela ulile manje intembi ukuthi sekulawula thina ukuthi le yami ifaction ngoba inje iyona what if kungeyona ngoba lento ayiqalwanga uwe umuntu owayiqala wakhuluma ngathi yeza uthi kodwa kuphela kwayo niyolala kokunye kuvuke kokunye wena kosuqalile ubongela athi ubongela izinkunzi zeziba ezimbili uyokwenze njani uyazi umnikazi wakhe ukuthi ngeke kugcine kunje thina sesibophile nje saqede hayi sokuphelile lokho kwami nje kuphelele akusekho kuthi ngikukhumbula ngelinye ilanga angisazi ubani owayesixoxela le ndaba wayixoxa no hayi wayishumayela ngoba wayiphethe inkonzo ethe kuphakameni inkosi ilanga ngelanga yakeqoqa izingane into ayijwayelekile ke nje ibuye ihlale nezingane isiyabuza ke ithi awusho ekhaya masekulala ebusuku kuthiwani ekhaya kini ibuza ngawani ishenye hayi ekhaya ebusuku nje thina kuthiwa uhleka zacethu ke mzini hayi thula wena kuthiwani ekhaya naye enye ithi kusashawa indlama ekhaya ntambama futhi uthi mawuthi kuyiculelwe isha ithi hayi thina ekhaya kuthiwa la nathina idana zonke wena ihlola la enganeni ukuthi kwenziwani ngoba manje singathola kunje kuthi kuthiwa fundisa indodakazi yakho ingazoni fundisa into ayishilo leyo shema manje singaze sibone kutshekile kanti kuningi esikwenzile nathi einganeni ngokunganaki ingane ziyacoshaka ingane ayifundi kakhulu ngokutshelwa ifunda ngokubuka ukwenziwa kanje ubumbongi lobu buyangena enhlizweni yomuntu uma utshala inzondo ngokubongela kwakho lenzondo oyitshalayo isiyomile esizukulwaneni ngesizukulwane ingakho uma kubongela ubhombela kukhulunywa kakhulu ngezinto azenzile inkaNkulunkulu zasezulwini akukhulunywa ngempi kukhulunywa ngezinto zasezulwini kungaveli yena kuvela uNkulunkulu manje umuntu uyalalela imbongini ezibongela manje ziyahlokolozana ekukholweni kanti inkunzi lezi ngoba abantwana bakashembe laba inkunzi ezihlala esibayeni oyibongela sakuthi uyajabula mezilo thina sizela sizonikelela abakithi abalelo thina umhlaba ukuthi bahlangane abahamba becabene kodwa thina la sesifikile la kuqedwa khona inzondo sizotshala inzondo esithi sizocela ushemba sihlakulele kuyona ngeke isuke emakhaya ethu emndenini ke wakho ushembe sifike sitshala sizotshala inzondo kodwa sizocela ushembe sicela ususa inzondo obaba mkhulu abafabena siyitshala ngokubongela siyapi kusenzima mfundisi kushuthi nalento yomsizwa le ibuye isihluphe abukho umsizwa la umsizwa bakhona ukukholwa umsizwa abala ukukhuluma indaba kaNkuluNkulu uvuka uziyolala bafa mhla ngithi ngiyikhetha inkosi mzwane uthi ayikhetha inkosi yasekuphakameni wawusushintsha ngisho into oyigqokayo wathi musungena esontweni wagqoka ilokwe okubuka kuyilokwe kusho ukuthi manje usumakoti ingakho sithi masingena singene mungena ethempeleni awuhamba uqonde ngqo ungena ukhokhobe ingekho inkosi kukhona ibandla nje ngoba sokuthiwa ibandla likaMenzi wezulu nomhlaba kuphelile umsizwa kuphelile ukuthi uyindoda umnumzane lana ngisho uhlala umisa ubone ukuthi hayi kuhlela insizwa la ngathi bekukhamba phambi cha noma uqosheme uqoshama ngokuyihlonipha munaba uhlala kahle ngoba umaphi ususemendweni wasezulwini njengobushemba wayithi umakoti wasezulwini njengoba umakoti ingakho ababonini ushembe ehlonipha
yena efaka isambatho noma inini mase ngena esontweni ufaka isambatho uzohle sefaka isambatho umakoti wakwabongela umakoti abongele ngokuthi ulwa nomnakwabe elokhuzeni emzini onjani lo mzi wakhe wayo eke iqaphele imbongi ukuthi zizokuthola yini ezikulwelayo ngoba mayibongela kufuna ibongele kunyakaza izingilozi izingilozi muqhatha imba inyakazi eke ngifundele encwadi ngizoyifunda ibe yinde nje khona kwafika enkosini abesifazana ababili ababezifebe bema phambi kwayo omunye wesifazane wathi enkosini mina ngowesifazane sihlala endlini inye ngabeletha nginayo endlini kwathi ngosuku lwesithathu sengibelethile lo wesifazane wabeletha naye sasindawonye kwakungekho mfokazi endlini kuyithina sobabili kuphela umfana lo wesifazane wafa ebusuku ngokuba walala phezukwakhe wavuka phakathi kwamabili wathatha umfana wami eceleni kwami incekukazi yakho ilele ubuthongo wambeka esifubeni sakhe wabeka umfana wakhe ofileyo esifubeni sami lapho sengivuka ekseni ukuba ngimncelise umfana wami bheka wayesefile ake ngivele ngiyegcineni kwayo yayisithi inkosi ngiletheleni inkemba enkosini yathi inkosi mdabuleni kabili umntwana ophilayo ninike omunye ingxenye nomunye ingxenye yayikwenzelani inkosi lokho yayifuna ukubontho kabani lo mntwana inkosi Solomon leyo ifuna ukubontho kabani lo mntwana manje nake nala saqala ukuba sikhombisa ukuthi lento ingakho sithe la sithi sikhumbule kuphakameni ingoba sikhuluma ngomnini womntwana ehlangene owathi ningahlukani uma nihlukana ningaba kabani wekhompyutha umnini womntwana thina asiyanga kuleyo ndawo esho njalo ethi ningahlukani namhlanje sishumayela ukuhlukana ngisho noma sokubongelwa uthi ke lo nkosikazi omunye kulungile kadatshule lo munye wacabanga ukuthi usayoba umntwana yini medatshuliwe kwasika kuyena umuntu olaziyo lelibandla omaziyo uNkulunkulu wasekuphakameni ngeke akujabulele ukuhlukana ngeke ashumayele ngokuhlukana ngeke akubongele ukuhlukana ngoba namhlanje asikhulume lento ngoba namhlanje uma kuyiwe enhlangakazi uthini umthetho uthi kuvulwa igumbi iqala umthetho lo ngithela thina sikhuluma into ka1910 kuze kuyofika ku1976 uma kulolu hlelo sikulona sikhuluma leyo kungathi ke uma sikhuluma into engenziwa kwifaction yakho ubusuthi sesiphambene nomthetho cha umthetho usekuqaleni awukho usushintshiwe ngisho nokushintshwa komthetho ithi inkosi uBhombela ilaleleni lento bantwana basezulwini ukuze nalo nisihlupha nithi siyahlukanisa la uthi uBhombela akasho ukuthi amakhosi uthi ozayo emva kwami ubani ozemva kwaBhombela akasho ukuthi abezayo uthi ozayo emva kwami uma efika ethi into engathi mhlophe imnyama ningamphikisi ngoba uyena ongithumile akasho ukuthi bona bangithumile uthi mefika kunamafinda amabili ngwabophile ethi ayashoda ngifake lesithathu noma maningi kakhulu asale libe linye ningamphikisi futhi wenza isimanga wehla wayohlala phansi wathi usekhulile asho ukuthi sebe uthi usekhulile wangabe sahlala esihlalweni uma emva kwenkosi ilanga kusuka uDungunyane akekho ngimuzwe ethi umfowethu lo uthi inkosi ngicabanga ukuthi nangale enkosini yasekuphakameni uPhasha yathi ayisho ukuthi ubaba yathi inkosi
ngoba kwakuyinkosi le eyashiwo umprofeti wathi inkosi umprofeti uzuqamba iculu yizani weMaZulu siyibonile inkosi yethu akasho ukuthi siwabonile amakhosi ethu uthi ngisho imbali ngobuhle bazo ayifani nayo manje nisho kanjani asiyiyeke lento kube ngathi sithi abanye abekho cha sikhuluma into ekhulunywa umprofeti ngalo okukhulunywa ngaye 1910 to 1976 emvekeni kwakhe zashintsha izinto manje mase umusibuza ngokuthi umthetho wasekuphakame uthini asikhulumi ngomthetho wama-factions la yeah sikhuluma ngomthetho from 1910 to 1976 sigcine lothi uhlalo sikhumbule ekuphakameni ingakho ke sikhuluma izinto zalapho bese sikhumbule ekuphakameni asizokusho manje ukuthi ekuphakameni sizokhuluma ngaba phakathi khona ukuthi benze ukuthi nokuthi nokuthi kodwa uma kukhona okumbukiso osondela ku1910 to 1970 sizokhuluma ngako ngoba phakathi ekuphakameni kodwa sizowelela kwesinye isibaya sizokhuluma phansi kwesibaya esikhuluma ngaso ngoba kuyenzeka ukuthi ukuhlala ensimini uthi usuvunile ubhatata ibuye iqhamuka imbewu yabhatata elukhuzini njengezinto eziningi ukuba asiyigqugquzeli lento yokuhlukana ingabe khona esisakuthola ekuphakameni kodwa kwathi mokuhlukana sayitshela ukuthi sokuphakama okusho kunye akukho ukuphakama okusha ukuphakama kunye njoba kukunye nje khona abantu abahlala khona umuntu umehlele endaweni ayisuki into kuyena noma konakala kuba khona okuningi konakela kodwa kuba khona okugodwa kusela sike sakhuluma nenye insizwa ngeke ngisho ukuthi yakiphi faction yathi kube kuyenzeka lo mgido ogidwa yilabantu basekuphakameni uyazi uyawuzwa mebegida why thina sihlalele ekuphakameni siyabona ukuthi kusasela umgidi esawubuka esigcawini ngaphesheya kusasele umgidi esawubuka phi esigcawini ngaphesheya manje na ke mengisho njalo ngishinto engayibona ukuthi ngo-1910 uthi kuseyiyona la yes kukhona okunye nabo abaqalile okusha kodwa ngithi ukube ngoba siphume kakhulu emgidini ukuba siyigqugquzelanga lento uzongena kanjani ekuphakameni uthi uma ubongela njalo ufaka igama lomshanyelo wasezulwini ngoba njengamanje laba bakhona bazoshanyela wena uhleli naye nje ithi inkosi yasekuphakameni ethi thina boshembe siyakwazi ukudonsa esihogweni sizokusebenzisa mune nhlanhla sikuthandile sikuthathe sikufaka ekhwapheni singene nawe ezulwini sikade sikukhipha esihogweni ithi kodwa siyakubona ukuthi likufanele nikhwapha lethu uma lingakufanele lethi ikhwapha siyakuthatha sikubuyisele esihogweni wena usuthatha abantu abafaka ezulwini kodwa sikubuyisele esihogweni ngoba sibonile ukuthi wena ubusebenza ngengqondo hayi ngenhliziyo kunabantu abakhuluma indaba kaShembe beyikhuluma ngengqondo ngifuna udumo lwami befuna udumo ukuthi hayi ngiyayikhuluma indaba kaShembe kodwa ukukhola kungekho kubona angazi yoba ngikhuluma nje ukuthi kuphe nguse kodwa ngiyacela uNkulunkulu wasekuphakameni ukuthi ngelinye ilanga uma kuyiqiniso lokho engikhuluma ngoba angikhuluma into engizwe ngabantu mina ngikhuluma into engiyibonile ngikhuluma into yeminyaka eyi15 ngiphambi kwenkosi yasekuphakameni ulanga phuma sodwa nabothwala abahangula eyi15 kwayimande ngiphuma ke sengiya kwezinye indawo sengiya kwezinye izikole sengiyohlala kwenye indawo kodwa ekuphakameni ngihlale iminyaka khona kwathi noma sengifunda kwenye indawo njalo ngeweekend kufanele ngibuyele ekuphakameni okwakudala ngibuyele ekuphakameni ingoba ngangithi mangifike khona ngifike ngiphile manje na ke into esiyikhulumayo 1910 ungathi musibuza xa uthi sizohambisana nento ethi ninkosi usibani cha thina sithi 1910 to 1976 siyacela ukukhululeka enye into mfundisi ngicabanga ukuthi khona nabantu abamabhimbi anganoma abamabhimbi noma kusuke kwenza ukuthi usuke wenziswa infection uthi ngikhulisa infection isiwengu ulo kusehuya yena lo manje bese uyabaxuba uphinde futhi wena ukhulume ngenkosi infection yakho kodwa uphinde uthi futhi kusehuya yona la
manje umbuzo uthi mangase ngempela ngife manje uyana ohlala ekhuluma ethi kwafika umuntu wathi uthe mayifike ezulwini kwase kuqhamuka ubaba omkhulu wabona kuhleli ilanga kukhona nenyanga yezulu kodwa futhi yena futhi athi lo kuse manje uyababuza ukuthi mase ngifika ezulwini ngizofica oshemba bangakho oyedwa noma ababili noma abathathu noma abane noma abahlanu ngoba phela manje mawuthi uyedwa kufanele ngifice oyedwa ngabafici ngayifici zonke lezi ezinye iziqo ngoba phela uyedwa oya manje uphinde uyibale futhi lezi ezinye iziqo shoot kukwena ukuthi ufuna ukumsebenzisa kanjani bese uthi uyedwa ngelinye ilanga hayi akayedwa yilona ukuthi yilona omkhulu kunalona kodwa futhi ubuya befuthi hayi lo kuseyena lo kodwa futhi khona omkhulu kubothi yazi uxova abantu uyabaqeda angithi bathatha umsebenzi kaNkuluNkulu bathatha abaholi basezulwini babenza izinkunzi zeinkomo lento kadwisi sokuyibona ke manje ungathi bayabalusa ushembe uyena olusewena kuwena oluseyena kufanele noma wenza izibongo bheka ukuthi ziyafitha ezulwini konke bheka ukuthi kuyafitha ezulwini musu ukubongela ngathi ubongela inkunzi ozoyikhatha la ibandla seliphenduka kumaskandi seliphenduka kumaskandi manje ocula ngabanye sizofika lapha afika athi lo ubongele ngesikhathi usubongela uthuka ingane yakhe enegazi lakhe uzawuthini ucathi uzojabula nishembe avela aqhamuke naye lo mthukayo uzaqhamuka naye amela athi ubongela ethi bongela nangu umuntu ozothatha ama point akho uzolifaka kanjani igama lakhe ngoba uma ubaba omkhulu ebuza uNkulunkulu ngiyafisa ngiqonde ngokubantu abayimbongi ngoba khona indawo othi uma ufisa ukuvakasha kuyona uthi uyadlula ufika ubona naku kusukelwa ingane kaShembe akathunyiwe lo muntu inkosi ehlele esihlalweni lo bongelana ayini nokuyoyi-editha yibonga aziswanga kuyona kuqala uthi i-edit uthi kuyifanele yini ngoba into yokuqala kufuna sazi ngale kokuba nomoya wasezulwini banegazi lenyama yokuzalana omunye ubaba komunye omunye uyindodana komunye ubani ongajabula kukhulunywa kabi ake ngikhuluma iqiniso ethi inkosi umahluleli ngingeniswa into eyodwa ngingeniswa ukuthi yenzekile lento kukhulunywa indaba yenyanga yezulu sokhona abathithizayo ethi uyini kumina lo enikhuluma ngaye athi baba kuba bomncane uthi ke wena mengifika kini ngikuhlukanisa nomkhulu wakho omncane uyojabula yini angithi manje sephumile tempelini usengena manje egazini eligeleza phakathi kuyena shaya inyameni mase kukhulunywa mase ukhuluma ngokuzalana shaya inyameni manje yini edala kusijabulise ukubona kuhlukelwe size sakhe nezibongo zokuhlukanisa ithi incwadi kanti kabani lengane lenkulumo ngikhuluma kwesikhashana ithi kanti kabani lengane kanti ekabani lengane wena kanti lobuNazaretha uyini kubona kungabe wena yangena ingane yobuNazaretha njoba uyihlukanisa nje ukhombisa ukuthi awuyena umnini wayo ingenanga singalweli ukuhlanganisa salwela ukuhlukanisa sizuzane ngalokuhlukana khona sikuzuzana yazi sikuzuzayo yini udumo lethu labantu ngoba uthi yena abantwana bakaNkuluNkulu bayathandana uma behlukana bangabakabani isihlabelelo sesikhumbuzo sithi labantu bangahlukani bese hamba usho njalo uthandazela ukuthi bayindawonye khona into ayishoyo ngokukhona nalokuhlomeka esinakho vuso omunye endlini yakho namhlanje ezinoshe mungibuthi uqhamuka kuyipindlu ngiyabe ushembe nje nawe uqhamuka kuyipindlu akazi ukuthi uzothini simlandele simnike ibongo naye eyigxibho Shembe abavuka endlini kaShembe manje nakukhombisa ukuthi ukukholwa kuthina
sokufana nenkunzi othu yazi inkunzi phela kuyisimangaliso ukuthi angithi khona inkunzi kithi khona inkunzi kaSamboti uma ihlangana ediphini ngiyibongela le yami kuyahluleka kaSamboti ngijabule ngife inkinga kusasa ubaba wami mina mpanolusayo mase ethenga inkunzi yakaSamboti ezoyifaka kaMhlongo ngepha uthi inkunzi bingezwa ukuthi bengibongela la manje lento esiyenzayo siyenza ngathi sibongela inkomo ezihlale ezibayeni ngoba ngelinye ilanga izothenga lenkunzi ibe ayazi mayisila esibayeni sonze njani sizothatha intelezi yethu ukuyichela sizothatha isibaya mikuyafika ukubulongo bala ekhaya izobeya la ekhaya manje na ke lokho esikwenzayo kanti inkunzi yini leze izibongelwa ngeimpi Mfundisi ukhuluma amagama amakhulu kakhulu ngoba nami ngibuya lapho isikhula sifidwa into kuthiwa kuukuthi kodwa uthi mawusukhula hayi ubone ukuthi no yazi kuyinhlanhla ake sibonge uNkulunkulu wasekuphakameni ukugcinwa nje uzuthi ukukhula nengqondo ikwazi ukucabanga ukuyibolele izinto ngoba enye into uyenza ushiselwa igazi uvela usheshe uhambe ungakatholanga ithuba lokuthi uyibone into uthi wawunephuthe lingakanani hayi ngangishaya eceleni la so baningi ka ababa nenhlanhla yokubona baningi futhi abangayizuzi leyo nhlanhla umuntu lo uzaloke lapho nje ekuhlukaniseni kanti kukhona ngempela obonaka ukuthi lento isho umfundisi ukuthi sifika thina sineyinkinga zemndeni njalo ayipheli umuntu sihambe sekuyena ikusho siyocela ukuthi ayisolve bese kodwa masisuka la sigatho wakhe umndeni ngicela mina uShembe ukuthi angixazululele inkinga yomndeni wami ophilayo nongaphile engawuboni nokuthi kuyisima kanjani ngale ngoba awusekho enyameni kukhona esenyameni na uneyinkinga kukhona ezomakhelwane ngizotshela uShembe ukuthi umakhelwane uyangihlupha kuukuthi nje ngiceda lapho kodwa yena umndeni wakhe ngithi nje lo ukuthi imina sengazi kakhulu uyabona umndeni wakhe siqamba amanga amaningi meke wathi omunye ufuna ukubonana nomunye kuhlalwe phansi kusuka thina esiphambili njalo manje kuzosekwenza ukuthi nokuthi lento ayikho ebandleni lamaNazaretha kuphela ikona wonke amabandla akunjani ikhona wona wonke amabandla kufuna bakwazi lokho angikhulumi ngento yamana kodwa kubantu anganoma indle emnyama yini indle emnyama ayibeke kanjani ekwazi kakhulu ukuchelela isithombo sengcabano Mfundisi indle emnyama ngoba ngisho ungaya emasulmaneni ahlukene anama fiction kodwa ngake uyibone lento yenzeka kuthina okuyibone akusakhuluma ngomNazaretha njengoba nawe uthi akona uNazaretha sesikhuluma nje ngamabandla abantu abamnyama abaze bathathelana izikhali bashayane kube inqaba akona amaNazaretha kuphela ashanayo ngisho ngayo lapha emaKristini othothi kunama faction ashaya alwe ashayana impela kufakwa nezinkantolo ukushunquthula kuya ngohlambeke imedia amaphepha aveze liphi kakhulu kodwa maningi afaka nezinkantolo bengifuna ukusho lokho kwamanje kodwa ke sicela izithelo zokulunga ke sicela izithelo zokulunga izona eyizoba amandla okuhamba sifike la kiwa khona ngoba uShembe uthi mufika kumina ucela into uthi ngibuka inhliziyo yakho uthi mase ijabule kakhulu seyithanda uthi ngiyakunika noma iyimbi uthi ngiyakunika kodwa ngiye ngithi kulungile umphumela wayo noma inkokhelo yayo iqondene nawe ngoba uyicele engicela wazi baba ngizonikela ngicabene nomakhelwane ngicela uNkulunkulu wasekuphakameni awugodloza umuzi wakhe akabuza Nkosi kubusise ugudluka umuzi ucabanga ukuthi wena usebenze kahle kanti wena uyafana nomuntu oyekothenga upoison enyangeni wabulala umuntu Teknicala lokubulala icala la kulona ngoba wena oyicelile lento ukuba ungayitholi ungezobona uNkulunkulu manje uma isisebenzile lento icala lakho Mfundisi ngikhumbula isikhumbulo santabethu hlala
sitomule nje ababili abathathu abangasekho nangu sanda gamba nje umfundisi uLthuli obeshayela ibhasi ebuhleni wakakhuluma indaba ephethe inkonzo ethi inkosi ilanga yake angazi kwaku 60 bani ethi yasithi kwakuJuly impela mangikhumbula kahle yasithi kade kufika abasezulwini uthi uNkulunkulu angibuze ukuthi yini enicelayo enifisa nenzele yona wayesethi ke kuzohamba amakhosazana esipholi amakhosikazi bese kuba naye inhlansuthi ngala niyohlangana nonke nihlangane inhlansuthi nisho ukuthi nina nibona ukuthi uNkulunkulu yini enicelayo enicela nje uNkulunkulu eyodwa uthe celani into eyodwa ngicela nenzele yona nani enhlansuthi nani makhosazana uma senihlanga seni excuse me senina impendulo enivumelane ngayo bese niyahlangana futhi nomathathu lamaqembu omathathu ebasho labo ukuthi cha thina siboneni sithe nalabo basho bese nobathathu kodwa nivumelana ngento eyodwa kulezi zinto ezintathu enizobe nifike ngayo ukuthi asithatheni lokho noma makhono okunye enizoqhamuka nakho bese kodwa nibuye niphethe into eyodwa nize la ukuthi nakhe enivumelane ngakho hayi ahamba amakhosazane nawo asho kushoyo omama basha bakushoyo inhlansuthi yashe kushoyo kodwa ngiyakhumbula lenhlansuthi ngoba uthi umfundisi yathi icela kubuyizwe hayi mase kuhlanganwa lapha lezi inhlangothi zontathu kushuthi ke basho mama thina sithi asha amakhosazana athi sithi hayi amadoda athi ke wona cha akubuyizwe izwe silifunayo hayi kwagcina ke sekuphase le inhlansuthi yamadoda ukuthi hayi akucelizwe kuNkulunkulu kushuthi ke kwasekiswa lokho ke enkosini uma kufika enkosini ilanga ithi inkosi ngiyanizwa kulungile kodwa mina ukubeka ngami ngabe ngithe sicela uthando kuNkulunkulu ngoba into yokuqala esingenayo thina abantu abamnyama uthando ngiyakulento kade uyisho umfundisi ukuthi sibuka amabandla akwona amaNazaretha kuphela nalenkinga sinenkinga yokungabi nothando sithandani sabantu ithi inkosi ilanga ngabe ngicela uthando ngoba noma lizobuya ke izwe leli nilicelayo kodwa ngaphandle kothando ngeke lize linisize ngalutho ngoba niyolibanga niyobulalana niyoba nomona niyodicelelana phansi nina ngoba aninalo uthando luyisekelo layo yonke into ekhona emhlabeni ekhona uma nenza into uthando lungekho singekho isisekelo sothando kuyona leyo nto leyo ngeke ize ichume ngeke kwenzeke lutho ngoba iyohlala ibhidliwe nangempela alibuyanga izwe ithini inkosi ilanga uma kuzobuyizwa ayisho ukuthi ngenalo uthando ithi lizobuya kodwa umbuso uyoqala uphathwe inkawu akwenzeke manje asikhali mihla namalanga sithi lamasela asikhali mihla namalanga sithi kuyabulawana asikhali mihla namalanga sikhala ngowunga sikhala ngani ngoba kulungileke sithi labuye masisho kodwa uthanda lukho ayikho into ezolo uma lungekho uthando ezweni lungekho uthando emabandleni uma nje sabantu singenalo uthando lumanyolo wayo yonke into ezokhula lezi uma lungekho uthando inzondo ibulala ngisho nokuchelelwa namhlanje izitha zethu ngokuthi zona zinothando ziyathandana zizodwa amabhunu ayathandana ehodwa amandiya ayathandana ehodwa lolu thando lwabo beyizitha zethu abanye luze lihlapakele la kuthina ubabona bebuya bezophakela thina la ubabona bebuya bezofunda ama project athile la emalokishini ngoba banothando khona beyizitha zethu kodwa manje
ububabotshe nampo gift of the givers inhlangano zamasunimani kuthiwa ikwenzeka into ethile gijime bona nazi inhlangano ezithile khona ela esebenza lapha enzansi enhlungwane iqale last week le eqoqa udoti ifike nabelungu la enzansi enhlungwane kuvula imsele kuqoqwa kwenzela ukuthi kungaqapakeli nase emfuleni kuqoqwa odoti elokhuzeni elokushini ukuthi akuhlali ifike nabelungu banothando inkinga yethu uthando noma ngakuthiwa sinazi izinto ezinhle esicabangayo kodwa ngenxa yokungabi nalo uthando sibushane sodwa ake ngithi konsilwane lesi inkosi elinganise ngayo inkawu ukuthi siyolibusa njengeinkawu inkawu mingene ensimini angana abantu bazazi inkawu mina ngiyazi inkawu inkawu mingene ensimini itshela ukuthi kunesikhwama la ekhwapheni kuyona ngokujwayelekile ikhwapha into yokuthukusa uyabona ngobona ufake ekhwapheni nje ngisho umuntu oqomile eganile kuthuma ekhwapheni manje inkawu ke ifika ensimini yenza inqaba uyophuma nesikhwebe sodwa ithatha isikhwebu ifake ekhwapheni ihambe mifika komunye lokhuza komunye umbila ibise ithathe futhi ngesikhathi ifaka kufanele ivule eqala ngesikhathi ivula kuwesinye iloko inkosi ayikusho ukuthi kuyofika abantu okothi kwakhiwa umgwaqo angawakhi ube solid awakhela ukuthi ngesonto elizayo ubuye futhi wenziwe kunjani namhlanje konke ushembe akuprofitayo kuyenzeka kodwa inkinga uthando namhlanje lolu thando ayikhuluma ngalo ilona lolo lidala ukuthi abantu mebongela angabe sabona nokuthi kambe lo muntu engimthukayo ngokubongela kwami uyini kowangibiza ithi inkosi yasekuphakameni uBhombela mase suke entabazo ngifuna bakwazi abantu lokho ngoba abantu bazobhubha ngenxa yokuswela ulwazi uthi uNkulunkulu ngiyezwa uyangibiza uthi angihambe la nginalabafana bami abathathu manje ngoba kufanele ngihlale nabo ngibafundise baze bawa amadoda ubani ozobafundisa uthi uNkulunkulu kuyena uthi lalela hamba wena uthi mase ba amadoda abokwazi kanjani ukuthi ingane ikhuliswa kanjani ngoba manje basebancane uthi uNkulunkulu uthini ufuna ngibabulala uthi cha ungababulali uthi lalela ke le ngane uthi uBhombela cha ngiyayithanda uthi wena unezingane eziningi ingane zakho zogcwala indlu usethi uBhombela cha wakhuluma ukuthi nginezingane engizofike ngizalela ngiyakhona ngoyizala kanjani ngoba mina muzwane ungipanisha ungishaya ngombani ensimini kwalimala yonke into kumina le ngane zoqhamukapi uthi ziyozalwa indodana yakho yonkosikazi wakho omncane uthi wozake ngikukhombisa mefika khona uthi ubaba mkhulu uthi wafica indle uround yakhiwe ngeglass uthi wayivula uthe mayivula wabona kugcwele izingane phakathi ezinhle uthi wayesebuza yebo ziningi le ngane onginika zona kodwa pho ngoba umthetho ezobe engawazi mase zona abantu kodwani ngoba ayinayise ngiyahamba mina uthi ngiyacela ke ukuthi le izingane zami uthi yiningi ngicela ungisize ngicela uma zona ungayibeki isono kungabikho noma kuthiwa zoneni ngoba uwena ongiphucile kanti uthi wena fundisa izingane zakho ukuhlonipha mina usungithathile manje uthi ngiyokwakha ibandla kodwa ngiwakhile umndeni uthi ngicela ukuthi mezona ungalibeki icala kuzona wesiyavuma uNkulunkulu wayesethe zakhe izingane eziyoqhamuka kuwena neziyozalwa indodana yakho ongakwazanga uyifundisa ngoba uyishiya incane ngeke zibe nesono ziyoba abantu abangenazi isono manje wena musuthuka labantu okwakhulunywa ngabo ungakafiki la uzawutholani ushembenza isivumelwano ngabo noNkulunkulu uzawutholani musubathuka kuxatshenwe kwakho kwakhe egcekeni ayikho ingane ebongelwa ngenye ukuze
uhlale njalo baba ingane zami ixabene ngicela ilungi kodwa musu ufika la wakhe ibongo eyiqhatha umndeni kaShembe uyapi iloko sokufundisa la sikhuluma ukuthi ekuphakameni yayingekho lento asikaze siyibone mfundisi umzuzu munye manje mbili kushaye ihora lesihlanu sizothi ukugwinya amatshe makufika ihora lesihlanu sibuye sikhona ke kwinanda 88.4 FM ungasithumela lapha ya umyalezo ku Facebook page uthi inanda 88.4 FM ku Facebook ungaphinda futhi usithumele lapha ya ku sikhumbule kuphakameni Facebook page ungaphinda usithumele khona umyalezo noma ufuna ukuthini noma ufuna ukuphawula uthini faka lapha ya ku Facebook page uzosithola futhi ku WhatsApp ukwazi ukuthi uthumele khona inamba ethi 060 4650345 060 4650345 uzokwazi ukuthi uthumele lapho uWhatsApp message sisazoke sithi ke manje ukuthi nje sithi nje xinti nje kancane sibuya ngoba phela khona lapha emsakazweni kubuye hayi ukuthi ukudonsa umoya kancane nasenkonzweni kubuye kube nesihlabelelo ukuthi ukudonsa isihlabelelo kancane ingabe sekuloku ekukhulunyiwe nje one way yes nanda kuze komamatha nanda 88.4 FM njalo ngamasabatha 4 to 6 uyosithola kulona lo hlelo sithi sikhumbule kuphakameni ake sikike sithi ke manje nansi imzuzwana nje sikuthi nje ukuthi nqenqenqe ihora lesihlanu sekwazi ukuthi siza ukuthi bathini ngale inanda 88.4 FM www.inandafm.co.za Inanda 88.4 FM. We love summer. We love summer. Masibonga kubahlabeleli baseNazareth. Inkosi sikelela ubaba. Yebo isihlabelelo lesi kade sathi sigwinya ngasamathe. Sicela uNkulunkulu osekuphakameni aphinde abe nathi siqhubeke njalo asiphe singene ehoreni lokugcina manje sesiyakhuthuluza nje sekuseduze phambili sekusele yona nje i-hour ukuthi siphume mfundisi uthinte indaba umi kuyona kuze ngibheke isisele le yokuthi ngempela asikadini isikadulimo isikadi imicabango yethu kuhlani phani njengeinyoka nibe mnene njengamajuku singavumi ukuthi singene nomtsizwe esontweni singene nezinto ezizoba ingxabano uma sesilapha nathi sifisa ukuthi nathi kwethu imndeni kulunge kungabi nezingxabano asingahambi ke sichacha ithi inkosi yasekuphakameni inika uma lingakwenzeka inkonzo bese isukela lensizwe uma lingakwenzeka wekade ephenduke inyanga lomphemo ishumayela ithi ningasiboni ngoba sesinje ngangithi mina mengithi ngeke lishone lingashoni eseyiqaphele indaba kaNkuluNkulu ungayikhulumi ngengqondo uyikhulume ngenhliziyo ehlambulukileyo manje lo usesebenzisa ingqondo yokuthi kambe mina ngiyazi ngangishaya ngiyazi ngangiphatha umuthi othi uthi ngangithi mengithi ngeke lishone lalingashoni kuthiwa yathi inkosi ihleli ndabanye yothiwa phambi kwasegumbini ayisithi uma lingakwenzeka uzawuhamba ngeke iphele izinsuku engabuyile la ewe khona uyakhumbula lo muntu
Sakhumbula endaweni yakhe asuka uthi ufana nenje buyele ebuhlanzweni bayo wafunda leyo ncwadi angisazi ukuthi maphi uthi ke ukhumbula la qhamuka khona kuthiwa ngempela kwaba insukwana wathi ebonakala wesele ngisama-40 enkosi phezu kwemithi ayidayisa lapho la idayisa khona noma yiseyibunge yini uthi omunye asesiqaphele uthi omunye shumayela ningacabanga ukuthi mani la ushemba ufuna imali zenu usebenzisa ingqondo yakhe akafuna imali yenu ushemba uzofuna imphefumulo uzofuna ningene ezulwini ukhuluma into ayicabangayo munikwe inkonzo ukhuluma nemphefumulo yabantu awukhulumi nezinto ezithinta inyama kakhulu uthi meqeda kuthiwa inkosi yakhe isihlalo yasibeka lapha phambi kwasegumbini yathi eke nibizeni le ndoda kuthiwa yabizwa useyayibuza ukuthi umkhizi othi kwathi unyama into ngilanda isihlalo umkhizi obovu uthi ngathi mase ngisibekile uthi ngacabanga ukuthi uzothi ubaba uthi ngasethi baba sengibuyile nesihlalo ngasoma wahlala phansi ekade ukuthi walanda abafundisi anoba bebathathu yini uthi wahlala phansi uthi ngahlala phansi uthi ayisiqhamuka nale ndoda uthi awusho ukuthi ubuthini wena ngesabathu uphethe inkonzo cha ngithe ushemba kafuni imali yini umnikelo yini ufuna nje imphefumulo yenu niyilungise uze ningene ezulwini wayesethi ubaba zonke le ntandane ezicwelela zondliwa ngani wonke lamaplaza athengelwa abantu ukuze bahlale kona athengwa ngani ubani ukutshela ukuthi ushemba kafuni umnikelo uthi wena usho enkosini uyaphendula wena wathi akathengwa ngagolide akathengwa ngamali wathi ngase ngikuthuma ke lapho ukuthi hambe uyokusho ukuthi ushemba akafuni imali uthi njengamanje phuma uphele la ekhaya uma ukhuluma indaba kaNkuluNkulu ungayikhulumi ibe nenhlese yenzondo phakathi ibe nenhlese yokuthi wena khuluma into ayishoyo njengoba ayisho ungayihlaziye ngoba waqala wayihlaziya uzophuma ngoba ayaziwa umuntu lento landela izeluleko zakhe la ekhuluma ukuthi ukuhlukana kubi awukwazi ke wena ukubongela ukuhlukana ubusukufaka umNazaretha ukuhlukana ukhuluma indaba mfundisi ngenye imini kuyonikela khona la kuhleni kama labantu abangayifakile ingubo emhlophe useyangibuza kushuthi sikulayini nje sibaningi uthi umuntu manje ngiyonikela lapha ya angazi ukuthi ngifike nginikele ngamalini kunikelwa ngamalini bese ngithi mina angeke ngikukalele kodwa uma ikhona engathi ungaphatha nomali yiphepha ufike unikele ngayo le khona mhlambe noma u10 rand noma imalini ekhona uma ngithi uma ikhona mayingekho hayi noma engaphansi ke kwa le khona eyisiqhamukile insizwa ithi hayi ushamba kafune imali yomuntu hlasuthi ungadukisa abantu ithi yabona nje mina nanku ngiphethe u2 bob ngiyonikela u2 bob fundisi weNazaretha uyonike ufundisa abantu ukuthi abanikele ngo2 bob ngiyakulento ekutheni yonke ke lento la ekhaya kukhanya ugesi kwenzakalani zohlangana ngalabo 2 bob othi abantu abakhipha u2 bob eqinisweni mntakaSamboti ngicabanga ukuthi mbili iminikelo noma mthatha iminikelo ekaliwe eminye imiyonikela kufanele kusho inhliziyo yakho awubuzi nakumuntu kusho inhliziyo yakho umnikelo ufika kushembe ungakasukumi yabona usesiceshini ithi inkosi yasekuphakameni
zonke izinto ozoyicela embengeni zingaphansi kwesicipho ohleli kusona uthi ufika lapha ngoba njengoba uhleli la kuyasho ukuthi lo ufuna ukunikela ngayo yingoba kukhona oyigodlela okuthile yini kuyavuma nemoyeni wakho noma ngakuthiwa incane uma kuyiyona onayo uma kuyiyona umphefumulo wakho obothi yanele ifike yamukeleke uNkulunkulu ngiyakhumbula ngelinye ilanga ngiyonikela ngangezohamba ngaphathisa uAnti Mlaba kwakuye eJudiya ngamphathisa umnikelo ngiyonikela ngiyawukhumbula kwako ukukhipha impahla ezayihlala kithi ngicela ukuthi uNkulunkulu wasekuphakameni ingilozi yangena kithi ingaphatheki kabi ngoba impahla sebephathe izinto ezingalungile phezukwazo sengireportile wengakafika eJudiya yayisesendleleni imoto kodwa impendulo ngase ngiyitholile impendulo yomnikelo wami manje la umnikelo uqhamuka othandweni ungangothando lwakho awuqhamuki ekuplaneni kwakho muka waplana ngenhliziyo wasuthi ayile ngiyibekela ukuthi awube ngangothando lwakho uNkulunkulu uzobothi ubethanda lo muntu uthando lwakhe lwanele ingakho omunye inkosikazi sebenikelile ngama1000 nanga yonke into wakhipha uTiki kwakhe okugcina phela lo ingani inkosi Jesu ethi onikele kakhulu kunabo bonke ubaye ngoba kwako okugcina wakhipha okugcina laba abanye noma beyakhiphila ama1000 kodwa ucaphune kwamanye kwasala amanye waplanela okunye lo ukhipha okugcina nje manje la angithi abantu phela sebebuza manje umfundisi ngoba sekukhona labantu ekuthiwa bayabona ofika 500 manje noma ezefika kushembe usicabanga mhlambe kusazophinde kubizwe le amali ekhe ebizwe laba abantu la kuthiwa nje hayi 500 manje ushembe mawuzofika lapha kuyena hayi ufike nje ukhiphe u20 rand u10 rand uvela bona hawu sesikhipha imali engaka labantu kanti abasikhiphisa imali engaka kwenze kanje kodwa lo sethi nje uthi ubhobho hayibo umnikelo uyinqaba ukuvuma kwenhliziyo omunye akayi ngisho embengeni akaphethe imali inkosi sothiwa yayimkhombe ehleni nabanye boza la wena mfana efika ukuthi wena ayenza ukuthi nokuthi uzawusini angabeki ngisho kade ngithi ngisazwa lapho ukuthi kukhona umnikelo owethukuthuku inkosi unikeza umsebenzi nje ongathi shu kuthiwa thatha lokhu kubeke lapha susa lokhu kubeke lapha ngoba kukhona into oyenzile ngoba ukubonile ukuthi awunalutho kodwa nawe ukuze igama lakho libalwe kujuluka ke enza lokhu abantu njengoba kuhlale kusetshenzwa uManazaretha kuhlale kusetshenzwa yiyo yona leyo nto ukuthi kubonakala ukuthi kukhona akwenzile so kukhona ke into enjalo ukuthi uthola ukuthi umuntu akazi naye ufikile ukuthi la ekhaya kwenzela makuthiwa sebenza ungathi wena ngeke ngikwazi ukuthi baningi abantu athi hey yazi mina ngafika la ekhaya sathi siyonikela kwaqhamuka bani wathi inhlasuthi shona le uthi nami ngangasali engazilutho ngabona amadoda esukuma nami ngasukuma ngalandela hawu ngathi ngibuya sibuye kokwenza lento esasiyoyenza ngale sengisindile baningi impela sikhuluma la kakhulu konke lokho kuqhamuka kakhulu othandweni ithelo esikhuluma ngazo umsuka wazo zonke uthando umsuka wazo zonke lezithelo uthando ngiyafisa ukuthi usaqhubeka mntakaSambuthi khona incwadi engifuna ukudlula kuyona musaqhubeka nje kancane nokulokhuza izinto zakho ngisafuna ukubheka lencwadi ngoba ngiyafisa ukukhuluma kakhulu ngalento esiyenzayo ukuthi mase singenile bese sikhohle ukuthi size kanjani sizeleni
sizokwenzani futhi bese sifika silawula ake ngibheke lapha ku Facebook siqale lapha ku Facebook page sikhumbule kuphakameni nangu Eric Nkosi amaphekula ngidi inhle le ndaba eniza ngayo ingipha ithemba ngokuqhakamisa umuzi oyingcwele kaNkuluNkulu 1910 to 1976 iningi khona lapho umkhokheli wakho namunye Clonep Mahamutsa Mahamutsa sihlezi ke sinawo lapha kuMasgrave ukuthula nomusa nothando makube kuthina sonke namhlanje siphinde lapha ya umelusi kaJoseph Philey Mnguni ngiyabingelela studio sengathi zinganda lezi inhlelo nezikhuluma amaqiniso ngiyabonga ekseni kuyisabatha sehle lapha sibheke futhi umadubisidlo sika Thonono Mbatha ngicela ukubuza ubani lenkosi yaxoxa indoda eyashumayela ngokuthi uShembe akafune imali inkosi yasekuphakameni ilanga inkosi ilanga le ekuphakameni nangu baba uhlongwane eNewland East thina babuhlongwane eNewland East esibona babuhlongwane lapha ya uthini babuhlongwane eNewland East uthi bantwana benkosi yasekuphakameni nikhulume indaba enkulu yobuqembu ebandleni ngivame ukubuzwa ngabantu abangakabe amaNazaretha bebuza ukuthi ngikuliphi uhlangothi impendulo yami ithi zonke izimfundiso zenkosi uBhembele ezingadingi buqembu bantwana benkosi yasekuphakameni hayi ubesho njani ngikushembe usebuNazarethini ngoba ithina sesifundise nabantu amaqembu ukuthi uyeke nalento yokuthi umuntu methi ngihlayisa ukuthi ebese igama lenkosi leyo uvuma ungabi nandaba nalokho musu lokuthi ngihlayisa ukuthi yonyazi ngihlayisa ukuthi kamahluleli vuma ngoba bonke labantu le ncwadi sengiyitholile engifuna ukuyifunda ukuthi thina sifakeliwe nje asizile ukuzolawula yebo angazi noma sengayifunda incwadi athi ke ngiqede laba ku Facebook nango ubaba kaGutsha wangempela Mhlongo mine sabathi ayibenhle kwabangcwele ngiwavusa wonke amaNazaretha ngithi awavunule ngenhlonipho siyodimisa unyazi lwezulu amen Timothy inkosi khona edubele enkunzi isithelo sokuhletshwa abazalwane baphuzwe ngawe itiye nangu nompile mazibuko naye ukhona la sibone futhi ubani omunye okhona Manqoba Phiwi Fampanza naye ukhona la ubani omunye hayi sesiqedile la ku Facebook sobo sibheke lapha ya ku WhatsApp usungayifunda mfundisi eke ngifundele incwadi ke abase Roma 11 siqala ku 15 ngokuba uma ukulahla kwabo kungukubuyiswa kwezwe ukwamukela kwabo kungaba yini uma ngesiko ukuphila kwabafileyo na awiphinde mfundisi nganoma abantu bayizwa incwadi ngoku 15 lo ngokuba uma ukulahlwa kwabo kungukubuyiswa kwezwe ukwamukelwa kwabo kungaba yini uma ngesikho ukuphila kwabafileyo na khona abantu abalahlwayo ukuze kulahlweni kwabo kube khona abakufundayo bengaphandle bathi babuye sebebonile ububi bokuba ngaphandle ukuze mase bebuya ngothando labo kuvuke abafileyo abanjani
ababe ngenzi kahle abebe lokhu becindezelwe inhlabathi bengavukanga mase bebuya laba babuya babanikelele sebeqonda ukuthi sizonikelela abakithi abalelo thulini lomhlaba bese beyavuka bavuswa abantu akade belahliwe bengamazi uNkulunkulu mase bebuya ithi ke mesiqhubeka ku16 ke lo uma ulibo lungcwele nenhlama injalo uma impande ingcwele namagatsha njalo na indaba uma impande ingcwele nesiqu namagatsha kunjalo manje laba oshemba ubhizo bathukayo obongela ukuthi bongela inkunzi baqhamuka kiphi impande impande yinye ubhombela wawusungena wena manje kanti wena okwakho ubuzofuna umthunzi phansi kwesihlahla sasezulwini wathuka ihlamvu eliwile kulesihlahla usoyithukile impande ngoba ihlamvu maluwela phansi elikwenzayo liyabola bese liba icompost ezongena eimpandeni bese kukhula lesihlahla usubhizi wena manje ubongela ngelihlamvu kwavuthuka ihlahla lawo ihlamvu labola uyabuza elikaba lesihlamvu othi lavuthuka labola wena ujalo uzothi labola awazi ukuthi ukubola kwalo kwakuukuthi libe umanyolo wokuthi uphinde futhi umuncwe impande mbuyele phezulu yakho amanye amahlamvu amasha 16 uma ulibo lungcwele nenhlama ingcwele mfundisi umusasho lokho kukhona umuntu thatha xoxela omunye ubaba ngaze ngahleka ngomunye unyaka senhlangakazi saseyihleka uthi bafani bami njengoba usemdala mhlawumbe uno 70 years mawumbuka lapho nje uthi mina kuleli bandla njengoba yawayesihlalele nje hayi ngoba ubaba mdala yabo nje kumnandi ukuhlala nabantu abadala mningi okutholayo mohleli nabo siyayihambela lesi abafana uthi abafana njengoba ningibona nje ngila mina ngihlubuke 40 years kuleli bandla hawu phakathi singaphansi ko40 zabafanyana khona umuntu ethi uhlubuke 40 years uhlubuke 40 years uthi 40 years ayichaze indaba ila ngisho khona ukuthi naye leyo nto ukuthi uma impande ingcwele noma uma unenhlanhla uNkulunkulu kwakudedela kuthi uhlubukile kanti usayesikoleni ofika lapha ngaphandle mhlambe baningi abantu abebethi mabethuka uhlembu baqondise uhleli nabo lapha ya athina sithi ubani wahlubuka kanti mkhulu umsebenzi awusebenza ngaphandle awenza lapha ngaphandle use-exile lo muntu khona abantu athi bexoxa lapha bathe lo muntu washo into emnandi kanje babuyele bamshiye khona omunye abatsheli nanokuthi ngiyinazaretha uthi ngiyayazi mina indaba kaShembe ungadlali lapha lalela wena amluleke umuntu ubokwenza kanje hamba wenze kanje yena uhleli ngaphandle wena ubhizi membona edakiwe uyamthuka bese ukhohle ukuthi lo muntu usenabantu abangaphezulu ka10 abashumayizile abafaka la wena ngokumnazaretha yesabatheni njalo awukazi ushumayize noyedwa umuntu lo ngithi kulokuthiwa ubani wahlubuka kodwa baningi abantu ababuya wena uyabanyanya uyahlukanisa lo ukuthi lo ukuthi ngamaqembu kodwa eqembini okulona akekho umuntu omtshela ngoNkulunkulu umtshela ngokungcola kwabanye awumtsheli ngobuhle bukaNkulunkulu wasekuphakameni umthelela qembu ndabantu abangcolile abanje hayi akafuna ukuzwa lokho umuntu ufuna ukuzwa ngobuhle bukaNkulunkulu wasekuphakameni ngiyawathanda amaNazaretha engiqhubeke azasho umuntu athi yazi ngiyengifisa ukendaweni ethini uthi hayi ungayi lapho uyana nje umoya wakho umholela lapho ukuthi hayi ngoba umoya wakho umholele khona okwami ukuthi ngimtshele ngoShembe mina kuphelele eke ngiqhubeke nencwadi ke siya ku17 manje kepha uma kwaphulwa amanye amagatsha wena ongumnqumo wasendle wafakelwa phakathi kwawo wahlanganyela nawo impande yamafutha yomnqumo
uyayizindaba ngizoyiphinda impande yomnqumo kuthiwa ke uma wena angazi kuthiwani kuthiwa uma wena kwanqunywa mama amagatsha wena ke wawusufakelwa la kunqunywe khona amagatsha ukuze uthole impande yomnqumo ake sifundeke ungazigabisi phezulu kwamagatsha angithi ufakelwe wena ngoba enqunyiwe angithi wabona senqunyiwe wena kuthiwa ke ungazigabisi phezulu kwamagatsha kepha uma uzigabisa akusuwe othwele impande kepha impande ethwele wena ukuthi ngaphansi yona ingaphansi ayibonakali kodwa iyona ethwele konke iyona ethwele konke bonke labantu osubathuka bazalwe uBhombela wonke lamabandla ahlukene kuvume yena sikhona inkosi ilanga ithi ngelinye ilanga kuyokwenzeka ukuthi nokuthi yakhuluma indaba yedolobhe laseWales layithi kwabamnyama ithi abagijima bahambe beshayisa indongeni wazi ngani noma omunye wabo uthi bayishayisa indongeni uthi abanye bafika kwathi kube phaphama base bevuvukele abanye babephukile bengasakwazi ukuhamba ngoba babehambe beshaya indongeni ukuyishaya indongeni ukuhamba ukhuluma izinto ongazazi ngokuhlukana ake sifunde siqhubeke ithi ungazigabisi phezulu kwamagatsha kepha umzigabisa akusuwe othwele impande kepha impande ethwele wena ingakho kulolu hlelo esikulona sithi sikhumbule kuphakameni why ingoba isempandeni sikhumbule empandeni asisho ukuthi ekuphakameni njengoba kuphuphile nje kungekho ngisho nesodwa stage kungekho ngisho nabantu abaningi asisho njalo kodwa impande ikhona impande ushembe impande asikwazi ukuyigabisa isiqu amahlamvu iyona yonke lento ithelo konke kuqhamuka lapha konke kuqhamuka lapha kule mpande futhi ke thina sikhumbule thina njengebandla asona namagatsha asona namahlamvu thina sifakeliwe sekunqunywa amagatsha wadela izingane zakhe wazothi zithathiwe izingane zami uthi uNkulunkulu kuyena shiya le izingane uthi akayishiye usho amagatsha aqhamuka kuyena ukuze afakele thina sibe izingane zakhe kamoya ngisho noma isigula ithi inkosi ilanga ithi ngafike ngamtshela ubaba ngithi ingane iyagula ihleli kumawayo lapha iyagula ingane ayiphilile uthi azanake nokuthi kwenze njani ngoba wayethanda nina amaNazaretha impande inakelele thina sibe sifakelwe emagatsheni anqunyiwe abanqunyiwe lamagatsha ngoba engatheli ithelo anqunywe ngoba kufanele abuyele futhi wona ayokwenza umanyolo ozomunqa impande mfundisi senza kanjani ngoba inkosi ilanga iyabatshela obaba nomkhulu ukuthi kufanele ngazicela uthando engathi namanje isabhidene lapho ukuthi khona ayishilo kodwa angathi asikubonanga lokho kokuthi kufanele sicela uthando silicela kanjani mhlambe kusafanele siphinde siyobuza koShembe ukuthi lolu thando la eyathi inkosi la ngasilicele kufanele silicele kanjani ngoba ngempela yonke into kaShembe umhlaba umbona wonke uShembe ukuthi yinhle le yanto kodwa manje sibhizi thina la phakathi siyaxabana siyathukana senza yonke into ephambene nalobuhle abantu ababona ngaphandle yazi kuyakuphenduka umuntu eyithandela abantu mhlambe asithi uphuma etshwaleni yabona abantu botshwala khona umuntu otshwala nje kuhlaleni la idlula khona nje kuyahlekwa nje kuhle abiye kutshwala angene eBnazaretheni into yokuqala azoyifundiswa eBnazaretheni mayifika ukuthi zonda lo
hawu into akade engayazi ngoba uyiqembu elithile into akade engayazi lapha bebephuza ophuza isikhatha ndawonye ophuza ubhiya ndawonye akushiya ukuthi ophuza ubhiya mubi ngala athi kade ngilalele ubani eshumayela emsakazweni othile ungaphinda uvule lalela loyo kodwa ubekhuluma indaba emthintile lo muntu ubekhuluma indaba yempala nje ukhuluma into ngoshembe lo muntu uthi ushembe ukuthi akasafuni nokuza ukuthi utheni ngoshembe lo uthi ungaphinde umlalele loyo inzondo ke ngifundele esihlabelele 179 Thixo ulanga lethu khanya phezulu kwethu sonke indlela zakho ayiqedwa zokuthanda umuntu zokuthanda kwakho umuntu ningi indlela zokuthanda umuntu omunye athathwa afake emgodini uzakhombisa uthando ahamba umkhipha emgodini indlela amthanda ngayo ngoba mengamfaka emgodini azomemeza amphothe emlilweni amkhipha emlilweni indlela yokuthanda umuntu khanya kimi nginosizi inhliziyo yami ikude nawe buyisana nayo sokhanyisa zogotshwa nguwe indlezi uyigoba ungafani enye ukubone mulula induku egobile nomfuna kuyigoba enye ifakwe emlilweni iqala ifake emlilweni bese igotshiswa ke yenza ukuthi umlilo ungene kona ingaphumi ingaqhephuki ngoba uzothi qhephu manje nezinhliziyo ke zigotshwa kanjalo omunye umuntu uzisa ubhlungu ukuze kugoba inhliziyo bese ngiyayikhetha inkosi yasephakameni sisho ngalesihlabelelo ilanga lokukhanya nguwe ikhanyisela yona nkosi inhliziyo yami edukile zonke inhliziyo zosongwa nguwe izithelo zokulunga abanazo kuwe baba maziphiwe nguwe mangiphiwe namfuthi masicele masicele izithelo zokulunga ukuze sikwazi okuhle nokubi sikhiphe izithelo zokukholwa yebo inhliziyo edabukileyo akana kuyidela uThixo inhliziyo yami mina sona idabukele wena nkosi lo mze siya kuwo ngeni sono khona kwana sono sinye qhabo kuyahlala ingcwele zodwa lengcwele zodwa zizokwenziwa ukuthi kuphela sibe nezithelo zokulunga ake ngifundise imizuzu manje naye amashumi amabili nje ukuze siphume ngithi ukudlula futhi lapha ku Facebook nango usiyabonga Sangweni Sangweni siyabonga Sangweni ukuthi ukhona bese ngixakwa nje ukuthi uSangweni sangambona namhlanje sikhona silalela siyabonga nikhuze ukuthukana kwamanazareti kakhulu kuma group aku Facebook ayathukana bu amanazareti ikona impela lokho sikhuluma ukuduma ngokuthukana ikona impela lokho sikhuluma ukuthi lenhlamba enthiwa baze bathuke ngisho igazi likaShembe ingane kaShembe ngike nami isafika le mhlambe angazi noma ungayi-understand abantu abamnyama lezi zinto zo social media ngoba uyithola ezinye inhlanga zenza lento ezinye izinto siyithatha mawala ngake ngaba nami kulama group athukanayo impela ngaba kwenye group impela nje kwakuthukanwa kabi amanazaretha kwahamba ngayibuka lento iququzelwa futhi ukuthi mthuke lo ngayibuka lento ngahamba ngaphuma kulento ngathi mina no ukholwa kuni lokhu kuhlangene amanazaretha elinye lithuke elinye ngiphuma kuyona lento eyishoyo Sangweni ka Facebook nami ngayibuka ngathi mina cha nangu uthula sizwe mshenga amen mangcwele ngilalele ejulile sibonga ngolwazi nisipha yona amen uthula sizwe kabantu abefani shabalala elindelana edamini khona la edamini eduze uSangweni uyithintele indaba ngempela ngoba sengazi ukuthi ikhona kukhona ukuthukana if engathukana amanazaretha ngathi hayi awukhola futhi angiboni ukuthi wakhona ukuthi sibizane ngamanazaretha sithukana akona amanazaretha wathukana ngikhumbula mfundisi ngisangena emlonyeni nje inkosi la ngikhuza lento ethi umuntu kuneyifebe kuneyifebe kuphameni kanjani ayikho leyo nto kuphakameni umuntu osenza lokho akayena khona manje ifana nayo ke lento yokuthukana ke la uthi amanazaretha ayathukana ngisho basho umnazaretha ube mhlophe kwa ungene esontweni awuselona inazaretha awuselona ngoba ushambakazi akufundisa ukuthukana so manje ukuthi mina ngifake ingubo emhlophe
ngase ngingena esontweni ngimelene nokuthukana nabantu ngihlubuke ngiphakathi kwawo amaNazaretha kodwa mina ngilona fana noxamo ungenele kuyocasha emanzini nazo khona into kaDudu sayi bengithi kulento ka Facebook uze ngibaleke ngathi ngiyakhuluma ngahlangana nomunye onegazi lasebukhosini basezulwini kwangumntwana wangaphakathi ekuphakameni ngabona amazwi ami afuna ukushuba sengibona kamvawu wangaphakathi ngaphuma ngalelo langa kanti uzolandela angifonele wathi baba ngabona inhlonipho ongayazi kodwa abantu babazuthi uhlaza baba ngiyazi wena ukusixoxele nangokuthi ubaba wambona ngiyacela khona into bengifuna ukuyayizwa kwena kodwa ngingene ngendlela sokukhulunywa ngayo lapho ngiyacela ubuye ngiyacela ngathi mina lalela ngicela sikhulume eceleni manje ngicela sikhulume eceleni sakhuluma naye eceleni sakhuluma saqeda ngoba ngangihloniphe kodwa mokuthiwa wakashembe ngathi mina mongena nalaba menge ngathuka inhlamba kuyena uzothi mese yakuyise emkhulu umqalo wokuhamba ayithola ibhaliwa bule nhlamba ebhalwe kuwena yashiwo bani yashiwo umfana kaMhlongo ebese sithi siqalekiso siphezulu kwakhe ngiyokwenza njalo ngoba phela wonke umuntu uma ukuceba gogo wakhe yena uzako ngiceba kubhombela isitimela kaMampondo kuthiwe le nhlamba yashiwo bani lokho sakuthola kuyintandane sakondla la ekuphakameni kwahlala esipholi sokuthuka izingane zami ngizoya kuliphi izulu ulapho mfundisi njoba ngisho nami ngisho ukuthi ushambakazi ayifundisa inhlamba uthinta enye into mfundisi mawuthi iyofika inhlamba ebhaliwe ngathi khona lento esingayazi ukuthi sikhathi umuntu umthuka uyamngcolisa yes isho njalo incwadi ithi akusikho kungena ngomlomo ongcolisa umuntu kodwa uphuma ngomlomo abanye abadida leyo ncwadi ukuthi ichaza ukuthi ngeke ngiza amaKristu acathi kukhulunywa ngokudla uma kukhulunywa ngaleyo ncwadi cha okuphuma ngomlomo amazwi ami engwakhulumayo iwona angcolise lo muntu uyothi mayifika umuntu engcolile ngale ukuvela ukuthi wangcoliswa yimina noma ngathiwa naye unezakhe izono kodwa nami kuphezulu kwakhe ngifake ukungcola lokho ngcolo ukuthi yena wayemubi ngendlela yakhe akuchazi ukuthi lamazwi mina engimngcolise ngawo ngeke abalwe ukuthi mina ngamngcolisa azovela kwawami ngeke avele kwawakhe khona kuyena kodwa mina engimngcolisile angiyiqedanga ke le ncwadi mntakasamboti angiyiqede bese sifunda labantu nasikhathi sami esalele nalesikhathi naso kulungile u20 lo uthi ke o19 uthi uzakuthi wena aphulwa ukuba mina ngifakelwe hayi basusa ukuze kusondele thina sibe izingane zikaShembe ithi ke u20 ke kulungile aphulwa ngokungakholwa wena ke umi ngokukholwa ungazikhukhumezi na indaba aphulwa ngoba babengakholwa kodwa khona sephuliwe usufakelwe wena angayikhukhumezeki ngena ngokukholwa manje mase kuthi wena ethi inkosi okuyona wena ngempela suthuka inhlamba ukukholwa nokuthuka inhlamba akona ukukholwa ngiyabathuka laba abanye abayilutho ngokuba uma uNkulunkulu engayekanga amagatsha emvelo nakuwe engeza kuyeka njengoba akwazi ukugudluza izingane zakhe wathi ngithunywe kunina kodwa singakhohlwa weyicelelile ukuthi singabi nasona mase siyithuka kuyizona zemvelo kuyena pasopha sophulwa nathi bheka ke ubele nobukhali bukaNkulunkulu ubukhali kulabo abawayo kepha kuwe ububele bukaNkulunkulu uma uhlala ebeleni uma kungenjalo uza kunqunywa nawe nalabo uma bengahlali ekungakholweni bayakufakelwa ngokuba
uNkulunkulu unamandla okufakela futhi ngokuba uma wena wanqunywa emnqumweni ongowasendle ngemvelo wafakela emnqumeni omuhle ngokuphambene nemvelo ikakhulu labo abangebemvelo bayakufakelwa emnqumeni wakubo. Le ncwadi nje iceda yonke lento yokuthi mase sifikile la bese sithi abaseRoma uRoma 11 uze bezoyizwa kahle uRoma 11 ufunde uqale ku15 uze uyobeka ku24. Yeah. Mfundisi lento ukuthi siyifake ezulwini sila emhlabeni ngathi inkingi ngoba ngazi ukuthi mina uma ngilandela inkosi ethi vele sengingenile ezulwini ngoba ngithe thina sesinalento le yamaKristu phela lawa kuthiwa sindisiwe athi ukungena izulu kukunye ukuthi nje ngiyikhetha inkosi uJesu ngenkosi nomsindisi qedile imigomo yokuhlala endleleni ayikho imithetho vele singena ngomusa okwakho nje uthi ngiyikhetha inkosi manje nathi sengingifende ngiyikhetha inkosi esekuphameni sengilingenile ngihambe ngiyodla utshwala ngihambe ngiyobhula ngihambe ngiyopenda umlomo ngihambe ngiyopenda inzipho la ku Facebook ngiyothuka inhlamba ngithuka abantu ku Facebook ngihlubula abantu ngoba phela ukuhlubula umuntu manga ukuthi uthi umuntu uthanda ukuphakameni ngoba mina ngikho khona ethi ungayi lapha ngiyamhlubula lo muntu mhlawumbe khona into abezofika ayithole lapha ya engekho la ukhona mina kodwa okweyikashembe ongeyona affection yebo njengoba kade ngisho Samboti ngithi le ndaba yokuhlukana kunezinto ongayifunde kuphakameni kunezinto ngathi musu ufika uyibone kuphakameni usabuka igceke uthi kodwa lento oyenza kunezinto inqaba engayibone kuphakameni namanje eyidala yilo ngithi ngikhumbule kuphakameni umuntu ongabonile ke ngesonto edlule ngikhulume ngengane eyayinqatshelwa uyise ukuyolwandle uthi le ngane lokho eyinqabela ukuyolwandle ethi ungayolwandle ingane idideka ukuthi ngoba abantu babonakala bejabula mebeyolwandle yini edala ukuthi ubaba angafuni ngiyolwandle ngoba indlela abajabula ngayo abantu abayolwandle ukhombisa ukuthi kumlando olwandle kanti uyise wefuna olwandle isivula amehlo ngoba luyingozi mungena kulona ungathi wena uzonyathela nje uyihambekele luyingozi usethi ke ngelinye ilanga uyise webantu abamphathisa ingane ziyolwandle nongiphathela ulwandle uyajabula lo ukuthi ingane zizophatha ulwandle uyinika ibhodlela ithi lengane nawo kanti lento angingabela kuyona into engena ngisho ebhodleleni into encane kanje mase efika le ayibunga ebunga amanzi micwelisa umunwe awafani nalamanzi hala kusho ukuthi into edala kube ulwandle lo ingoba kunosawuti manje na ngithi ke nathi kunabantu othi umuntu ukhuluma ndawo sekuphameni ungabheka kulomzi kudlula ungabheka kulomzi kanti ufulathela ulwandle yonke imfula iyakhona uma uthuke lo semhlabeni ukuphakama kusezulwini uma uthuke lo semhlabeni kuzwele nabo sezulwini ngiyakuphi ukuphakama uyakuphi ukuphakama masuthuke lo mangikuthuka ngoba uthuke lokho khona lokwenyama okubona ngenyama kodwa inyama ibisifundisa ukuthi ifane nomphefumulo ngokulandela imigomo yokuyezulwini kodwa sonke thina sithi umuzi okhazimula phezukwelanga nenyanga umuzi wasekuphakameni mbone sengathi kuzokwenzeka lento ekuthiwa bokuqala bogcina boba kungenzeka ngoba laba bezayo abantu abafika manje mabehleli asithi bahleli nje abawona amaNazaretha bayibuka inkolo uNazaretha abayithanda bese ethi umunye umngani wakhe ayi kodwa mina hayi ngikhalela ukuye kuphakameni athi omunye ayi mina ngikhalela ukuye ginyezini athi omunye ayi hayi mina yami inhliziyo ingikhomba ebuhleni ngathi ngaye ngiyibuhleni khona into emhehile ebuhleni naye ayibonile lo naye khona into athi ayibuka babangani bobathathu labantu bese beya kulama lezi inhlangothi zontathu mabefika lapha ya kuthiwa hayi ungamkhulumisi lo kodwa babangani
mawucawa labantu bazoyilalela leyamfundisi ethi ungamkhulumisi lo kangamkhulumisi umngane besihleli naye nje manje bona into abazoyenza bazosherisha ukuthi nakhe ngikufunde lapha hayi lapha kukhulunywa ngokuthi awukwakuhle nako kwakuhle nako bahlanganise lokho uyafisa ke lokuthi yazi ngelinye isabathe ngathi ngake ngiye nawe lapha ya ahambe naye umngane wakhe baye lapha angithi uzoba nalo ngelinye ilanga abuye nalo ezengala angithi bayafika phela akaze bathukela utho lantu bayafika ikona kuzodala bamukeleke na ingilozi yakhona la beyakhona ngoba akaze bathukela utho thina sinenhlamba laba bayafika bathukula utho hayi hey asambe wena hey thina lapha ya kukuthi hoza ahambe futhi ngokukhulu ukukhuleka lo ayiyele ngelinye ilanga hayi ake ngiyobona lapha ngifuna ukungena lapha endlini yesonto kunendlu lapha hawu nina nendlu hayi ngifuna ukungena kule ndlu yesonto ahambe nabe kangena endlini yesonto lapha ekubaba hawu nina ukuthi hayi ake ngiyobona ngala uyabona labantu sebekwazi manje ukuthi basherishe nje baye ngala abokuqala bokugcina bawobokugcina icala liko labantu abafundise abantu inhlamba ngoba njengamanje abantu uyazi lengane ke yolwandle yagcina wabona amanzi anosawuti lawa afana lawa ila ekhaya ngelanga ithathu yise ayisolwandle mefika khona ngathi umqondo usukhona lamanzi ahleli nje athula wafika licwebile kwathi kusenjalo besahleli lwashintsha kwafika umoya lwanyakaza lwathi yayisiboni kanti hayi kunomehluko la yayisibuko yini le kwase kuthiwa yonke imfula iza la imfula njengoba iza la izofunani izofuna usawuti ukuze kugcineni yonke amanzi abo usawuti wezwe abe into eyodwa kodwa amanzi uqhamubaba loya uqhamuke ukuthi umanzi imtoti loya mtoti amanzi awo kodwa obabayo nomtoti masifika la ifika ihlanganiso sawuti ngisendleleni khona eminye ihamba ihlangana endleleni umdloti nomdlotshana sebehlangene mase behlangene akabuza omunye uthi niyaphi bobabili sonke siyolwandle inhliziyo zethu kube zabanjalo ingabe leli bandla ligubha njengolwandle bengifuna ukusho njalo enkonzweni yangiyiphethe kwenye indawo ukube sihlonipha njengemfula ihamba yolwandle ithi noma ihlangana ingacabani hayi sokuma amaphoyisa phakathi kwethu mesihlangana kasimamani ngoba soshayana afunana amaphoyisa phakathi kwamakholwa iy'thelo zokukholwa isekho ngiye ngakwenza ngamabomu kwakuyo inhlangakazi saficana nabanye ngifuna ukubona uNkulunkulu uyayithanda lento yagijima iphoyisa lasendodo laliphethe uMadwi wakhe wathi wemhlongo muke kwashona ngiyokhuluma na ngathi mina lalela mphathi lalela namhlanje ngifuna ukubona uNkulunkulu wasekuphakameni saqhawulisana wankema manje namanje bayibongenile abantu into eyenzeke ngokudlula esikhundeni sokubona uNkulunkulu besebenza ekhombisa ukuthi singahlala ndawonye abantu ababongelayo bakhe ibongo ngaleyo nto eyijabulela ukuthi kwahlukana abakubonga ukuthi kwahlanganwa kwangashawana uNkulunkulu wasebenza ileyo nto yabasemqoka ngonyaka odlulile leyo nto yabasemqoka ile nto bokufanele imbongi zithi sikubonile kushayisana imfula noma omunye waphuma kodwa kuyakhomba ngelanga labantu bayakwazi ukuhlala ndawonye ngoba washo uShembe wathi kuyophela bayohlangana kodwa laba abahlangane ngonyaka odlule ibona abakhombisile ukuthi lento ingalunga isele inhlizweni zethu hey mfundisi hey asibonge awuthi ke sibone kusekhona naye imessage ngena manje la ku Facebook sikhumbule kuphakameni Mpilonhle Kaboko kaQolomba ukuthula estudio nginilalela ngisematikwe uma abagcotshwa bengafundisa ngothando nezimfundiso zikaShembe hayi mangaliso nokwenza umuntu umdali
angabumbana futhi amaNazaretha abe munye. Amen impilo enhle nangu nelisiwe Ncube naze nayithinta indaba yokwethukana mina angisilo iNazaretha kodwa ngiyabuthanda iyajabhisa lento yokujikitelana ngenhlamba yokubukelana phansi ngize ngithi uma ngithi ngiyalandela ngiyoba ngakuluphi uhlangothi uma kunje baba Sambothi qhubukane nezimfundiso ezakhaya ngampela sibhizi siyathukana kufanele ukhethe inhlambo ozoyakuyona ke ethuka kangcono kunenye ikhona inhlambo emnandi sekufanele manje ukhethe hey hayi baba bathuka ngekhiye emnandi yeah sekufanele ukhethe inhlamba manje ukuthi hey ithi inyanga yezulu maNazaretha nize ningenzi nina njengamaKristu asebambelele ngodake asebambelele odakeni ngegama lika Jesu ningabambeleli-ke nina odakeni ngegama lika Shembe namhlanje sibambelele odakeni ngegama lika Shembe nabo abantu basho kusho uyasho ukuthi umuntu akakholwa angikholwa akayiyathanda uthi angilona iNazaretha ngiyathanda kodwa manje sofuna ngikhethe inhlambe enekhiye engcono abantu bambona uShembe simile thina phambi kwethu nodaka phambi kwakhe nodaka bayambona kodwa manje sizohlula kanjani kulabantu abangcole kanje basithi ukuze sifike kuShembe nampa basivimbile sifuna sasimbonile nampo Sambothi lapha ake niyeke omhlongo noSambothi webantu gibelana emthini njengozakewu iloko ngisho nazo nikho uyabona mina ngafuni musala ungena esicukwini gibelana emthini njengozakewu uzomemeze kude laba nje abathi bayathanda kodwa bavinjwe yithini gibele emthini njalo uma uthandaza isho ukuthi uNkulunkulu kaShembe ngiyathanda kodwa naku usemthini ke lapho uzombona uzokuphendula na into ehlale sigcizelela mfundisi sithi abantu abathenga izincwadi uyabona uma uthenga izincwadi ubhalile umntaka Mnyandu kakhulu ethatha amazwi amakhosi enjengoba enjalo wawabhala njengoba enjalo amanye wasusa emakhasetini amanye ama research wakuhlanganisa wakufaka encwadini uyabona ke ungakafiki la thenga incwadi ufunda ukuthi uShembe wathini ukuze uyaqamba ke uyafika phakathi kwethu sikutshela into engekho kodwa le nto wena eyamazwi kaShembe usuyibambile lokho engizokutshela kona ongekho kuzongena ngala kuphume ngala ungakuvumeli ngisho kuhlala ubambe nje lokho wena osukufundile ukuthi nakho nje mina ngikufundile umfundise futhi naye umpheqetha hawo takamkhulu wabona la qhamukapi lokho qhamukapi lokushoyo manje lokho kushoyo nakho la inkosi ilanga la ithi wena lokho kusho uzoqala athi hayi phela yabona kwaqala athi hayi phela lalela ungabusamlwisa lalela kodwa ushiye kanjalo ubambe lokho wena ozobusa ukutholile okuya kuShembe ngoba kuningi ukuthola la phansi kwezihlahla gibelana emthini njengozakewu ngisho njalo mina ukugibela emthini ufunda incwadi lezi yebo usiyeke isixuku wasokusida ngoba ushe uzakewu waphuma esiqukwini uzake wagibela emthini wambuka kahle uJesu wamlalela kahle kungekho siquku esimphazamisayo awanga lokho ngoba uyaqasa kumele ngichusha phakathi kwabo bazonginyathela ngemfishane bese gibela emthini waqalaza emthini wabona yena ngoba naye akasasifuna ukhathelele lesixuku senhlamba ngoba phela wayihamba nazo lezi siphi uJesu sisho ukuthi angizazi na sithi uphuza amanzi onkosikazi oyisifebe uphuza ukwenza ke kwakwisixuku njalo sasimbuza lokho uthi waphuzelana namazalo onkosikazi waseSamaria ukwenzani ukwenzelana ukuthi wabonza ke ayikhona into ekhona lapho kodwa ngisafuna ukizwa kahle angigibela phezulu angangigibelele ngihlalele emthini ngizwe ngingedwa lento mfundisi azivalelise bese sithi abahambayo abaningi bayovala abanye eJudiya kuyiJudiya namhlanje inkosi ihambe nabo abayeJudiya abasendleleni bephikelele eJudiya imhlangano yavalwa abaya eginyezeni abaya ekuphakameni inhlangothi ngeinhlangothi uNkulunkulu nje ahambe nani nonke kuthi ke labo abangakutholanga amandla okuyemhlanganweni uNkulunkulu futhi aphinde futhi akhumbule nalapho
abasemsebenzini abanye bayasebenza uNkulunkulu wasekuphakameni abe nabo abagulayo khona umuntu ke nje manje usilalela omunye usilalela usembhedeni omunye akakwazanga nokusilalela kodwa uNkulunkulu wasekuphakameni abakhumbule nabagulayo basemabhidi abanye abantu namhlanje sithembe nakhona akukho olubo ozokwenzeka uNkulunkulu wasekuphakameni abe nabo bonke abantu mfundisi asivalelise sibonga usuku sibonga usuku olumnandi kanje siyacela uNkulunkulu wasekuphakameni ukuthi konke sikukhulumile kodwa ngikusho lokho konke sikukhulumile akukona okwethu akukho nje kubo okwami esakutshelwa sikhuluma kona uma ukusola hayi okwakho thina sikhuluma esakutshelwa ngakho ke nisale kahle abafuna ukungithinta inambolo ithi 060 61 31 515 060 61 31 515 inkosi yomusinibusise isabathe lihle uThabo kaSambothi lo sevalelisa sithi uNkulunkulu mayivumile nangesabathe ezayo sophinde sihlangane inamba ithi 076 054 3833 076 054 3833 inkosi yomusa inibusise.